Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз омлеттин даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 6 жумуртка, 1 стакан сүт, 200 грамм колбаса, туз, өсүмдүк майы, ушулар керек болот. 6 жумуртканы чагып алдык. Үстүнө жарым чай кашык туз салып алабыз. Винчик менен аралаштырып алабыз. Üstüne sütlü kuyup alabız. Sütlü de aralashtirabız. Kalbasаны maydalab tuğrab alabız. Tuğralgan kalbasаны da koşup alabız. Aralashtirabız. Bir kaşık өсүмдүк майını kuyup alabız. Skовородкага kuyup alabız. Өтө төмөн температурада бышырабыз. Крышкасын жаап коебуз. Омлетибиз бышты. Мына 5 минутка муздатканга коебуз. Биздин омлетибиз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.